This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Halo perlaku Blesibon ya pigi subscriber kiba Christian yang anak sport pan nganget kedon hakamet ka bukot ka bakya te mentak sngi ngan pen I ya pi kumna ba pen yus yu switch access ubadan ha posting phone jong pi bat kidon ki mobile ki bladon lupa bat kidon ki bomdon te ki bomdon sngubha kin lek download na po Play Store wa num setting syaban re bat nilai re nomor ude teban switch ki setting bat lada ngasupun saya pi lada pi an ainuk saya pi pen pi on unedai pen hap up hadu do on dep update tela on dala update un sat rekam bat pin hap page na po Play Store pin hap update sibu un klik na po Play Store ma perlang te pin klik na po Play Store ma perlang klik na po Play Store klik po Play Store ma perlang klik Play Store dashboard ng peninuk saya pima klik Play Store ma te klik Play Store te klik Play Store anda ada klik Play Store te pin klik nang nanti po file idon ti file ajrang pin klik ini file ma klik itu perlang te anda play klik yang tu te pilak men klik scan hang ne po manage mo ne po manage klik manage te klik pat kidon gini ba pa update app hang ne mo ne pa update app don app new kali te pin klik hang ne pat sebut nuksa pila da don switch access jong pi hang ne pihak ban update anda lapan update la kambas te lada don lada pimla ban update nang ne pat nap download yu app pure basa update na po app pure ma perlang te mentangan pen ya pi kumna ba pin yus yu ne switch access ma klik setting perlang klik setting te ki phone kidan be hapo accessibility la kino ki phone ru kidan be haju tamba usu ya per tang ha ka jaka ba app udon ma te klik accessibility klik na app switch access ma perlang switch access page na pin am switch access klik te klik on klik turn on kini berarti lihat turn on ner hap turn on ma klik allow sorry perlang klik allow ma perlang Devin klik next klik biang next klik biang pin abi group ma pin tik group ma tik nama tik to te pin ai next biang next okay next okay ti pin hap ban le kaya kan ne khnang ba un la ban long on ma perlak phya ban le kaya kan ne ma phya ban le kaya pe ma perlak ta perlak ngal ada finish te klik on te pin am perlak ne umi hang ne ma page unen ne ma perlak
pin em to pe tay ma mi pe nuk sai pi ma pe pin em perlok na ma to bat don ubam bat pikwa ban hap pikwa ban pin bu hong nor ulang ma pe ne pin em pe bu hong to ulang tang ba bha ba la ka game pada pia bu hong to jrong kai te on the plate click to pat pin click setting ma click setting jong ne switch access click setting click setting click pointer scan ma click pointer scan ma perlak click pointer scan te click ne po line speed ma ne line speed pi line speed pin click 9 ma click point 9 so okay click point 9 so okay tekan ka delay on fast item click delay on fast item ma click 0.7 0.7 ma perlak click 0.7 tekan ka number of scan kena pin klik R ma klik R tekan ka kena hawa kena start from top perlang te pin klik ni number 1 ma klik to ma perlang klik okay te pin box te under plate box ya kana ini nuk sai pi bat phim dei ban skip ya kana video pin pe ha du bakot khnang ba pin num klat ma pe kana ru pin up on ma perlak klik on ma te pin scroll serum te pin on plate on kato ibn bel pin on biang sa kana hawa ya kana ka auto select ru kana ru pin up ton on te scroll biang serum kana ru perlak pin hap on ma kana ru pin hap on ma perlak kana ru pin hap klik ya kana ka energy perfect and process ma klik to te pin a yang na 0.2 okay te klik yang na po scanning highlight style ma scanning highlight style ma perlak klik te pin a yang na po na pi kenmam na selection select ya kan ka group selection ma te pin ya kan pin up select to hi nap select ya kan 1 la ne 2 la ne 3 la ne 4 te na suk ba pin i5 ma perlak suk ba pin i5 klik ikne pilap penjet klik file ma perlak te klik file te klik hang ne orange highlight color klik red ma perlak klik red number ma sorry perlak klik red ma perlak klik red okay te klik biang kana
kena highlight line klik biang tu te kena pinap ai medium sol line lane men pinap ai trick sol ma klik kena ma perla to okay box kena 5 ladap klik to te box biang perla te klik di lebar option hang ne po up hima perla hang ne po up switch access hima pun klik di lebar option ma ne po deliver setting ma klik deliver setting klik kena ka long output level klik itu te kena pinap klik verbose ma perla klik verbose ma perla kam best pa kam smooth ba da pilih karo kam nat balik kai klik verbose te klik yes enable verbose ma perla klik to ma perla tu la long te box te kena ru perla pinap on ya kena ru pi in am kena ru pinap klik on ma perla klik on ma perla oh sorry perla ngam say back klik on ma klik on kena ru toru klik on perla te scroll sini strong scroll ne pilaban klik ne klik ne ma perla klik to box klik push mene pi aim to pin ai kena ka touch and hold ma perla klik touch and hold te pin klik ya kena mene text group select to te pin klik kena group select to ma perla kena karet tik red mana tik red klik itu scroll pulang te pin klik ya kena ma klik kena scanning mid hot klik kena ma klik itu perlak kena pin keladon kena kelak switch pal jang na press the switch kena perlak pinap tik ya ketama te box perlak box pina mine la mi ne mo switch access une mo dai the switch access kelak kan mau am perlak ngai try kato ka video kelak ipna try ngai kelak ngan ha ban pensai ba tem uner pelak kamera bahaya pi pin klik ne po ne accessibility menu ma klik accessibility menu klik on tik
pej ma perlak text box ma pelaban text ine i box i bedon hajrang text ine i box bedon hajrang ma perlak text ine i box i badan hajrang ma text itu i box bedon hajrang tikto ilami biang to toru tepin klik setting jong une u accessibility menu ma klik setting perlang klik setting tepin kam yu une ma kam yu une ban on yu une pe on yu une ma perlak kam best bar pilih kai game te box Parang pensaya pi lada pi us une pin hab ban up hadu do update pun sa terekam lada lang ban update pin sa komen yang ngan sa pun iya ka video kum na ba pin update ma te perlak to ngin pet biang sen ngin syak biang tu up la ulong kum nama pin let switch accessibility klik switch access klik setting klik confirm your Cuman wat ngama perlang don shoot udang don sorry ma perlak na klik dikai te pila ban klik ya kan ma klik ya kan ka sign switch to shortcut ma klik itu te pin ne new shot klik new shot save te pin ad ne HEADS headshot FRE free fire save te pej perlang ni pima pej kene najrang kene kadan najrang headshot free fire kene headshot free fire ma perlang te pin klik ya kene headshot free fire te pin klik switch klik you na switch na show in switch access menu klik on ma klik on te klik icon perlang te pinjit yang na kan pin bu dak pin bu du kuti la na pin bu du te u balong klik brio ma perlang te bu da u balong klik brio ma am tongan swika ya pi na mar ngarung la yus tang une hamantar ngadang yus bet i berbuat klik ine balong klik brio ma klik okay to pin am lami rong yong na la bas phang ne te kam la kai la kam standard hi te pin klik neru klik sign pin have shot free fire setting pin am perlang na headshot free fire setting ma piap ban pet bahagan ne video pim de ban skip te perlak wan juang banga ngathok lane kumtama piang ngathok te perlak ngam standard da ba pin ang banga ngathok pi kane ka kalong kum ka scoop ban scoop ban ayu ke game jong pi smooth kan pet kan check setting ha por pilih kai game long kam standard bar kam smooth kamera biru ya ke shot jong pi te box pina bot bitik kum nama perlang pe pila klik on ne pina on ne show in switch access menu ma te box
Tetang komputer perlak ku beli sibun sa siampat akan next video. Klik game perlak. Tepat ngan lek training ma. Pai pin amna kina kan. Pimdai ban chenyon yu ne switch access ada chenyon ne off na ma. Pimdai ban dai nyon dakti yu ne ma pna bu apa biang ma. Kita check pang yo la ban ai perlak. I'm the leader of the pack. Off ma la ban. I'm the leader of the pack. Tekan kampun jangan tekadon une ma. Dengan klik ma. Wat num skip perlak ada skip. Free Fire India is set in a virtual. Iway kam long syure. Detail. Ban 100% perlak merap sibuan. In am baik. In am. Perlak. Perlak. Nanti ada update mantap, tapi punya di update. Sekian perlak datang. Perlang ngal kai game ngarang sistem nampak cai bahaya in dari in nampak cai bahaya dengan siam yu pima siam berdesar ru karena update ketat kena update ketat untuk Transiem buat pekar mah. Oh, siap dua bahar. No.
bun ke bade shot baik. Pengajan ruk ini shot. Baik ini perlang. Baik bun bade shot mo. Box perlang. Te nemo perlak te ngeses kena ke video ke lakut ngeses sempat haka next video berkatu ke banga ong ban peni anda dap share subscriber bat ngalakwa hi ban peni tang ba kadang duna ya watch tan ban pedap ke tan anda dap ke watch tan ngan sa peni no ya ke video ngan sa upload bat ngala ready ban sina menta te kuble shibun perlak.